Alami Pantomino. Lapena Duntu. Direktur Matang Presiden Chukihela KSA branch. Alami Pantomino. Lapena Duntu Dotulang. Juniors Chukihela KSA branch. Lapena Kot Chukihela KSA branch. Lapena Duntu Dotulang. Jinsong Teron, Bali Kothar, branch secretary, KSA branch secretary. Lapena Duntu, Muniram Teron, vice president, KSA Central Committee. Lalang itu isu matela masuk kaca songo arjap tipten alang itu hello. Dan selain itu hancurok pinangji, itu mana kaca pintu dipen pini itu karden orang apa? Mehan apa kelar piye pot alang itu falko itu kadang kabe andi siapa kau bicara dia pintu sana. Sinon, bonta bank ini nak masih dia port di poncot pot. Dan siapa Fransi? Alang itu pen kaca songo mahud alam, alang itu kipo lapen pili. Pulo. Laku 5 litro satu. Coba balik juga tak. Lalu masuk ke karcho yang saya upload di foto. Pada di pin mana?